أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Watukufu wa Komor, mnuinshu harma masiwa ya tuyo manne na mlo harma zinsi zamba nambali rikarva na hadi amba ilera mordeni rtoparana hadisi mfavi mahadisi amba yahusu hawa ya siasa yalu harma insi yatu rijibu na majawabu halerfikirio ya maisha madziro ya nilo amba ya sababishwa na diktature mbovu ituoroho ya Azali Assoumani harmwenzi ya Komoro. Wa Komoro ya muhimu wakati wantu wa mrongo Azali lo jina o mwanadamu be kasuweke de manu bakati mwingo wa surongwa mbade Azali na zanri ya zahe unawazungu warungula mama complice Azali atafanya insi yatu rangu 2018 taupara vasani kazia Azali asendelea banda agada imichinjia mwendeleo wa insi yatu atuwa roho wengi wa wanadamu wakurumamba tedi halini atia shivani kula mtu lamba atanyongo ilishi aende sao tatu opposition akadamiza maisha ya Mkomoro. Wavo fikra mordezini lazima na Wakomoro wazelewe wajue na wantu wasedi yao uziro morde unu nfikira mbakula mtafanyo nai azijua ambilo ambasfanya nai wenda mbio yenyesa ambazo tinaizo wafanyao azungwa na wantu wakama bavunahe benarelewa mba mtu movu rana ulafanyo zinai de akuba lamba lazima namtsengele mtunu wa kevanu wa moja. Wakati mwingi lazima mwanadamu elewa mba mtu jo trompe wa kra moja au kra mbili behi kamba kula katusi trompe wa wavo wantrambo umon wavo au kawa sankli. Azali banda aranganye insi yatu harmwiza sharia pia ajambi amba lazima nabaki mkato harmwezi zodi zo afisifanyao ana shinkundi shahe wasfanya zo wavenza na zo tamani be harma stongo zini anamsanda warjambi amba wasuwana na wae ni rongo lomba opposition nsika clair nenyesa amba yu opposition isimse dia Azali mangavu ne de hujibu kulama hutajio mtu unayata hao wavo leo rutosubutu hakikisha amba mengoni mwa opposition ya peu ilo karibu na Azali de opposition ya kubalu henda harmwe dialogue o wantu waka Komor waenshi rangu zi assise huja referendum huja zi election présidentielle zama député huja ziniza 2024 na zotso jao wantu morde wanuenshi tungu mordezo le wajambi ama mtu morde unu lazima nwafanye mahadisi na wae oka nafaswa ya onye sambaba sketso jwa ya kata Iran na Iraki nwafanya mahadisi ketso jwa ka Palestini na Israeli wafanya mahadisi nsifikiri wantu deplace sujet warongo wantu ngo zulamba kasina comparaison tsoko yonzi Azali kawasi mtu kasishu wa Mkomoro kaselo amba onu mnafiki onu mtu lamba kastehimi andi tsoko yonzi mtu morde unu kawasi mahadisi ya tujua fanyishia tayaste wawota opara vasan kava opposition ifikirio
amba lazima ni hadisi na azali ini opposition kinyume na Wakomor, kinyume na fikra ya opposition uyo. Lini bango la handa bango la vile le opposition iliomba isimsaidia azali mangavu au doyewa ya azali de opposition iliomba kaita ya dhukuru tournanti beo harma msajaja huzungu wa votitu opposition morde hiyo kula Mkomor na elewa amba oti mtu ilomba akaribu ne population asona za jali azalas fanyao au asfikira amba lazima nazala tolwe hanamna ya lazima na tolwe opposition araru iliomba miongoni mwa opposition zero de kula opposition leo ile ukinyume na serikali ya mheshimiwa Yusuf Said Mahazizi ko ne de gouvernement de libération wayewaswili au kawawaswili be kula Mkomor leo lazima avenushiwa elewe ambaye gouvernement de libération wekewayo diastehi imiadi ya Wakomor yaba kamba lazima nazala lawe na hilawa kabatu wavadinshafoti katide zvoti zanzuani kula mtu aluharmwe elanyo mtu aongao mhono i gouvernement ya libération au kula mtu lo wavuti ya mawe i gouvernement de libération wantu walo tayar wamone azalake vavo ajarumia Wakomor mwantambo zangina amenye wakati angamite Wakomor azidishe ujiro urementi yatu bavozo opposition nazorongwazo ntaru de opposition itende harma dialogue de opposition kaita yakia idina la tournante de opposition le kinyume na serikali ya mheshimiwa Ziko gouvernement de libération wanir tojwa rongwamba jezi aria za azali zise dionesia sa azali na zitongo azidza harma zo zi consequences zo kasimbali wantu wanonti wasitia nguvu kutuzi mana mseli wafetamba kula mwanadamu asijambia mba rabus wa Mkomor Mkomor ala harmashisiwa ne sharia shakojene aman banda hurubu zana ikade sharia shini shunogwa malamu vake tournante ile kula shisiwa shivolo nafasi shenyeshe uzuzua o harma huruma inti nsikira mwantongo nyengi kazakiri harmu sharia sho de wantongo wajo nyengi zakiri ike baki wantu wa malize tournante wacha kenzu hadisa amba wasendelea au kasendelea intongo muhimu yavenu harmu tournante ntini wantu pia we shukuri yao ija wari tournante ya ko wazi kudeta mana kula mtasiji prepara mba silinda wakati utoja kula shisu wa sherenge mamlaka endele tajeli washari umono wavu wajao mana wakati mwengi mtu fikiri shisiwa rano fikiri insi maurde halu antwarongo wao na ustara bolonye sawamba kawasi sharia shii beshoru milwa nai mengoni mwa stambu ze tournanti wakazi tambu za kamba kula mtakote yenye sambe dalona haki harmatungu fulani udhomano wa shisi wa sishindana na udhomano wa masi wa yonti itambu yoika
Beyo watu jwafikiana waono njia zangina za Uvira. Wakati iturnante yala wangazija yaja Nzuani yaja Muali ikado wakati wantu uparana wajama mbar sendelea tenau beija mbadi hali wantu wasendelea iriki ngazija lo azala anziwa mbakesenda tena bahano tangazijane kesenda mane sibaki de hahetu vavo inde rarongwa mbasijoza ukutuzi au sujoti ya nguvu mana uka ka parolawa na mbaba wa kutuzu ndazali msidale amba unuda upiha hau zero wakatafanye kudeta ya 30 avril 1999 unda joti ya nguvu na misingi tajeli unyuma mwawavo wanzoni wa Kenya samba aha watu nkasifete be ajoti ya nguvu hai operation rimu na ndimu ayenye samba wa Komoru wangina na wangina vavo leo wantu wengi wenzo shemeleza mavatambu Nzuani onkasele wana vatambu ya Sambi na Mohamed Bakar zontambo wantu wazungu wachafanye tambu wakatambu morode halu ya elbakaka na tambu nazali ha conflit za compétence beka wasi problème ya Sambi na Mohamed Bakar itsai piwe ileke hallo ile justifié maupeo azala fanyao Mohamed Bakar akainti regime rebel ilomba dunia watu ushahida ya rebel wa organizewa operation démocratie ilomba tia Sambi weke be dunia ito efever u rebelu na tolwa yo kiri harma zinti za dunia zoka leo ntongweni tefanyo ya Sambi na Mohamed Bakar awon fikira mba wantu wasivolo fo problem no Nzuani ina wakutuzi wahale msidale feta mba Faransa kaveli ya makolonel harmwe chisiwa cha Nzuani odu washatabu mwiruwa ukutuzi uo maurde halo ngazija wakutuzi walio asali na wantu wahe maurde halo muwali wakutuzi walio bolero na wantu wahe tajermalite donc wanadamu wengi wasingi harmwe fo problemu yo iprofite wakutuzi wapeo waketarmwa masuani wapare zinzia wagade vo Mohamed Bakara kana wakutuzi wao vo wakutuzi wabaki maore walio wavo vo washemeliza ule ozi confederation azaliwe yavo vo msimuna na zipropo separatiste zae ambakita kashinda stahamili asishemeleza donc zini pia de zenye sawamba wantu wasi déplacer zi problème watawa justifier ntongo zangina hauba miza zimbovu zao donc yo ya muhimu wa Komoro waelewe watu harmal balbal ntongorlo na eleo rina mtu wa peu kajizema kavenze Komoro arongolo azali aliyovan arengenzi ya Komoro efanya dukala kapwani na wajema zahe wafanya uzuwa venza na zuwa tamani alishwa avolo na nguvu na baadhi ya watu wa siasa avolo nguvu na baadhi ya watu wa lijeshi
avolo nguvu na manotablu banvu yao avolo nguvu na wantu wa dini banvu yao avolo atulo nguvu na inusu ya wantu walo harmwe mahakama devano ntandegene nyisamba kavasi kekomo mwiswaza likosi mbali atola wansijuan be zianria zao zona zijua mba watolivai thamani ya zimbovu azalasfanyao hamsanda wao mana ramota rongwel jeshi ilo amba litia zintu makionis balili ya kalisikia kalsona tazimbovu zuwa para waona wao waelewa mba waka jeshi nzuan la korongulo mba FGA wakati debarko mafanyishiha wantu wao wengi hawakafanya mahamengi harimo jeshi neleo wala tazi avantajizo pia mana wakama rebel ka watu amri ya lazima nike na mtu we arme regulier wabona tavenza nambie aende waelewe fetamba umwiso wa diktaturi inaba hati nyengi wa vingi wajao mana kawasta hiko wa kejeshi la hoviriliansi zuwafanyao zini hazifanywa na mamilis na wantu wa peu ili amba wa mamercenaire ya mtu movu alivana tambisha onsi Lavo aende na waelewa mba za para FGA zitu wa para wajao ya manotablu ili amba karungwa manotablo dengazija mananzuani na mwalika fika manotablu harimu esansi ye notablu irongolo na waelewa mba dhomana yao ya nziro harimu sabari zini watotiswa ya masuala mengi harimu entongo ini isimete en cause tezimila zini ilo amba lazima nizifikiriwe baanda idiktaturi nitola wao imoftora nsikira mbede ntongo ya handa lazima ni wantu wefikiri haulibwavu manarangu mweshi wa mufti Twahir ilo amba mguna mrehemu bemengoni mwantu walisha responsibility nziro harimo nchini ajavo lo uno adunga vahewa jao nsikira mantongo mordiyo lazima vake reflexion pousse mana binafsi tiso na tema na yahokana muftora surtout na zimwezi fanywa uka mufti mauru ya dikte lazima na kemtu fulani na shisiwa fulani ntongo mauru nsikira lazima nikaze kifu manavo menye fu mwingirana urekebeshefu nsikira lazima nitongo morde hiyo yangiwe alama mana wantu wani wana responsibility nziro harimo nzi yatu wala ni kesangaje dini besangaje wanadamu wakubali wavulwa nguvu zaezi wazurumia harma ntrambo na upeu kawasi serveta usilamu hali ya lazimu ahoma lide justice rijo amanfikra banda ya diktaturi tola wao kava van wala lazima vake radikalismu de harmo justice ini manan fikra mbata hurungo mo reform ni exagere kava lazima waka reform lazima nvokamba Antoine kawasita wajadzole ntungu yangina renaissance peut-être et justice beti reform ana mtu reforme shindu lamba unsona anamizi walio kawasimizi mahakama Komori wolo yode mana nshemleza wa Komor niwambia mba neka wandi solemewa na hujambia mba unuti mtato la ovan na tuambia wa Komoro amba warege harmo binadamu warege harmo idini waelewa mba kavasika yukomo
ya handa nekawa sijamamba wala tatwa manantu wa siasa tipia wantu wa siasa ilwamba watujua kene ntini ibuze tisi harma logika mbake kamba shababi ikomorini na wantu wafikiru ikomorini waevenzao be ibaki de wa komor meso wa watahuwe wa kubala mbade wo wani wendese ikomor wantu wenye samba harma opeu unuva njema soparwano van mana wengu wa komor wato Juliana harma mahasaba o minane ya taabu na ntambo nyingi wa komor wanaiba hati ya hujua wana watu wa miozi kwelu na wana lazima ni meso wavolezo wa mana uhende sa nchi zatu kabla tamaliza intervention wini ilomba muhimu de washirisha wa komoro elewe de huwa vatwama amba kavuka ikomo na zibahati za wakamba intini infiti ya azali zavavo wasushe melza kulakati do uvwa moja wazikwelu tuva moja tu uvwa moja wazikwelu do tu wasushe intini vahano risienshi na hujua maudziro ya paros population zatu harma masuwa yonti timaji timwenge tishahula ti securite ti mahakama itoko yonti wakomoro wasienshi udziro msurongoyo walo harma zi prison onde vano profite occasion ni salue initiative yafanywa na Razida mtu afanye ntongo njema hene irongolwe imbovu na irongolwe initiative rengo na Razida ya utahajwe hali wantu wenshozi prison ini statut humanitaire ili amba kula mtu lazima naifikiri mana nsini atu na sirele wamba wajasusi dairenga wa kula mtu atushinda wa aparema oasis harmo desert ya Komor na saidie alo harmo zero nsijibu apel yafanyiwa na mwananyasi Kais aira uanzuani watsanganyihe wafikiane waelewane wajue wajibu zitambuzilo harmo isisu wa maususu harmo Komor en general fikra simbovu na yuitwa hakra nyingi ishemelezi wakra nyingi waswasali yarsijibu amba fikra maurde hiyo kawasiwi be vabe ne kai fikra ya hona na kufikiri yanzuani tu ketu waswili wahano bena ka fikra ya ufikiria ya masiwa nzuani en particulier hazitambu vozlo nyingi ya vavo na appel maurdeni na yire wa masiwa wonsi walo na hamu mana wavavo na udziro azali au habilu harmel suwa nzuani wantu maurdewani ritsanganyihe rifikiri nzia ya huivira hahusaidie komba neka wasinzi yangi na katoka bado humtu wazali hahumaliza kabisa intervention yangu ntoa shihar marsuala la sambi wa Komor msienshi yamaha yenda taya parasita ya mwanadamu arengo wa maishahe habure
akanti wa maisha harma dunia na alo namo na wantu wafanya stongozini ya maori kawafanya ntongo tsoko yunzi wakomor kawafanya zi pression za lazima yentongweni pare dalao tajeli rusijua amba azali kasita yarwa humlisha sambi mana ehensamba indi ankiba alonayo itonga alonamo azale elewa mbakati yonti sambato lo shivani vawo ikavo avo azali teda tsomto wa osambi plus wanadamu asumba bahati ya waiwenshi plus sambi asiasi bulu wa maha ya ukashizan yode mana swasalia ne karsi shemele zomba sambaro ngwa ondarma vo 2024 rako shemele zamba zini ntambo unu wangamifu mana u wantu ilwamba wa mwengezi ya sambi mahamitsanu ya shiza yangina tena demana shemele de wa komoro waji hada wamba onvenza sambi amba humtu wa sambi de kaza likavu on fikramba waele wa pia ntongtsani rongwe wafu wakati azalalo namo alo harmayezi samba tokashivani kula kaelewa balahe ben fikramba nsiregi encore une fois ndongwamba wakati azalalo namo alo naezi sambi katola washivani wavo watawamsaidie sambi ana meso tujartolwe katiba lafanywa na parti joua mana zoza nyingi parti joua yenye samba sambi na salami wa shemel za mantu ndi armwe dialogue yode really ndo tena hahumaliza kabisa nsumshemel za udoktori amdunga wazali mwambia mba responsabilité harmwe stambus para wa komor ya nziro rana ya mufti etsanganywa na ya Isufu Jihad chef d'état major zimbovu za wantu wa ili zo nyangu rana zimbovu zifanywa na Dr. Amsuveo Azali adzamisa ona hambia tuntambo harmwe situation yesu haya mtu unu mana Dr. unu alishimwenza masera darumensi yatu alona maradilo amba kaka sisuflewa na ventilateur yarazmani kiamba ya harmwa nusumetera na wae mtunu katojwa la kuwa jeli sukuma somona azali kasi na ventilateur umbelha harmwa 50 cm kashindi fanya 3 minutes ya discours kadumba monti mort de skule awa université iva ventilateur sika tune kavasi cohérence ya maronge hetsoko yonsi we joandi sa shitswani ashukuminduni ajatengani azingizingi kashindi fanya discours ya cohérence unsede azalira komjua usurongoye wakati ile amba iventilateur kaivo maradi mauriani doktoruna akulazima ni ayenyese kasiri amba atulawa ane nafasi mana wamdunga azali vonso endao akulazima atawe harmansi atoe bulletin de santé ya mtu unu wa Komoro wajua pare nafasi bensa nambio wa Komoro mahususu walo karibu na azali amba wasinshi na mwenza masera na wae atuwadhuru mamilitera mlo karibu na azali
umwiswanyu kosi mwema na mtumorde unu mana zikrizo wakati mjili yao atojua aordone ta wanyu muulawe wanyu umona wakati ula ambashuka harma za aeroport hala suko mauwantu amba tavute monti ile tuvenzahe wanyu msifikira amba ile mtu alifanya umur bele ile maradi yayo basi sukuto kiamba atengeliaje cha mama mbe bunduki wasumua bona tuvenza wa Komor waelewa amba udoktora ile amba damdunga wazali wamengoni mwa wantu amba wana jukumu ndibwa varmenti yatu wa Komor ijitihadi nefanywe harudisu ya di wantu wa siasa wantambo wani wasende harma dialogu na azali mana wahenda harma dialogu yo wasengeza wakati wa diktatur harma inti yatu wasimbazi nafasi za hufanya masirahe na hudhulumu inti yatu kula katonyu jidisa na urungwamba basi wantu wa siasa wani wasifanya tini wamkula katomu mjibu namba ntonguya ilo harma inti yantu wa siasa tu wa Komoro wasifanya tini na mwangalie harma discours efanya leo harma inauguration ari ya pari ya kufanywa pari ya kwenda nyuma shiwa mchoona hizi dalili amba leo wa majeshi wa special wahenrambio ne ventilateur hiyo mkato jua tole hazini na kafa hijiri matambu ne kamdungu hawema idiscours fanya maana mtu morde unu wantu kawa imvulishia ili wantu waelewe incoherence yake harma hizi habari za Komor mchoona umilitera unu wakatame hizi ambe ventilateur ifu halafanya halataharaki maana responsibility ya kombrege ya wae atashinda sheregeze mamodu ngafete mchoona mwelewa mba kamsina rais alo mwemwa bemna mwenza masiralo na maradi maziro. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.